Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngeni xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Nyimpi ya kokwani Afrika na Mr Post ya ha ri ku yeni emahlweni. Hi voni kokwani Afrika va endla nkandziyiso wo thwika xiyenge xa mabulu xa Facebook va karhi va kombelela Mr Post leswaku va boha hi swikotela va lava ku vuyisa papa ra swikotela. Xana leswi nga va swi karhi swi vangiwa hi yini ke? Swi vangiwa hikuva xiyimbeleri Mr Post va fiki va nozola Dr Joe Shirimani. Loko ri ku wa ha ri kona munhu la kanetaka leswaku Dr Joe Shirimani va nozoliwini hi Mr Post eka lembe ra 2024 u ta va a karhi a sihalala munhu yaloye. Hi ku loko ti ri tinhlayo ti vulavulini ka swiyenge swa mabulu hi swi vonini ka ti-iTunes Mr Post va tshama eka xiyimo xo sungula masiku ya ku fika 4. Hi tlhela hi vona na le ka YouTube Mr Post va le ku tirheni kahle swinene loko hi va ringanisa na Dr Joe Shirimani. Se swi hi kombisa kahle leswaku Mr Post di fiki di nozola Dr Joe Shirimani. Se kokwani Afrika va le ku lweni hi matimba kambe lexi hlamarisaka va lwa na ntukulu wa vona muzaya wa vona va n'wi kombelela leswaku a bohe papa ra swikotela. Hi lowu nkandziyiso wa kokwani Afrika. Team Limpopo Poison hi boha leswiwa kokwani Afrika va boha leswi papa ra swikotela ri vuyi papa ra swikotela n'wana kun'wana la nghenaka kona loyi khungulukani loyi swi n'wi nela swikotela December leyi a endleleni sweswo papa ra swikotela ri vuyi hi matimba swinene. Papa ra swikotela ri vuyi la nghena kona swi n'wi nela swikotela ya kun'wana la nga ta nghena kona a swi n'wi neli swikotela. Mi nga chavi ni kona mi khome kokwani Afrika mi nga chavi papa ra swikotela i nkarhi wa rona leriwa i nkarhi wa swikotela sweswi a endleleni leswi hi nga dumi swona. Papa ra swikotela ra vuya hambi mo vulavula mi ku yini ra vuya papa ra swikotela. Okay, ngeni xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.